extermination camp was one of the largest concentration camps on European soil during the Second World War. Monster book, monster I say in both senses of the word, because it's enormous and because the details in here are truly horrific. Thank you for joining us. I have to confess to my own ignorance and say that before we had you on the show, I hadn't heard of the Jasenovac extermination camp. How is it possible that such massive, systematic, industrialized brutality was kept covered up for so long? It's mostly due to the politics of Tito, who wanted to unite the various countries who consisted Yugoslavia, former Yugoslavia, and one of the methods of unity was to wipe out the past, and the past was too problematic for the people of Yugoslavia, so they had to forget about Jasenovac and other horrible crimes which were perpetrated. So what are we talking about then with Jasenovac? A camp that who did it house? How did they kill them? Why? It's not one camp, it's a chain of camps. It's an empire of dozens of camps. The most notorious one was Jasenovac, but there were many others in which hundreds of thousands of Serbs, Jews, Sinti and Roma and other innocent victims were brutally, really brutally murdered by 57 methods of killing, which I am describing in the book. So almost 1 million innocent people were brutally murdered between 1941 and 1945. Only April 45, this horrible camp was liberated. And of course, most of the victims were not Jews. We're not talking about a classic Holocaust extermination camp, but a different attempt at extermination. Different, but nevertheless, 40,000 ex-Yugoslav Jews were murdered there, mostly Jews from Serbia and Croatia. So when you say 57 methods of killing, I mean, we don't want to get too graphic, but... Better not. But a little bit about what we know, please. Burning you alive, cutting your head with axes, etc. Čas iz istorije, kako mogu ovakve stvari da se propuste u gradivu? Vidjeli smo voditelji koji je bio zatečen ovom informacijom, kaže da o tome nije znao. Ja stvarno moram da kažem da sam imao direktno učešće u ovom projektu sa Gideonom Grajfom. Naravno, tu je bila i Ljilja Nikšić koja je iz Ministarstva spoljnih poslova, koja je bila nosilac cijele te priče, ali smo mi bili saučesnici u pozitivnom smislu, jer smo mi smo inače kao pokret Rodi, kao dijaspora, mi smo napravili kroz cijelu dijasporu, smo napravili da se prezentuje ova knjiga, da se vrše pokloni ne samo jevrejskim zajednicama, nego i drugim zajednicama u drugim državama širom dijaspore i tako dalje, jer je ovo najbolji mogući način da se sazna o stradanju Srba, jer pazite, kod mene dolaze prijatelji Rusi, Ukrajinci i tako dalje, koji ne znaju, oni ne znaju da je postojao prvi u istoriji dečji logor gdje su ubijana srpska deca. Oni ne znaju da su hrvatski ustaše učinili ovakav zločin prema nama. I sad pazite, jedno je kad mi pričamo to kao Srbiji, mi smo to stalno govorili, ali to se ne prima. A kada to kaže Jevrej, kada to kaže direktor Centra za holokaust, kada to kaže znači izraelski ekspert Gideon Grajf, koji je profesor i tako dalje, i kada on opiše da je 57 načina u toj knjizi bilo ubistva Srba, kada on kaže da su zločini koji su vršeni nad Srbima i ubistva bili čak stravičniji nego prema jevrejskom narodu. Razumete koju tu težinu imala? Isto ovaj čovjek je u opasnosti, on recimo ne sme da leti iznad Hrvatske, a ako smo organizovali neke forume gdje je on učestvovao, to je moralo specijalno obezbeđenje, policija i tako dalje. Dakle, i danas on kao, znači, izraelski državljanin, kao Jevrej, ne sme da priča o toj istini o stradanju Srba koja se krila. Hvala Bogu, došlo je vrijeme da možemo o tome da pričamo. Ta knjiga treba svaki čovjek, svaki Srbin da je ima, ali posebno akcenat je na tome da tu knjigu mora da imaju svi drugi narodi, sve ove biblioteke u drugim državama i tako dalje. Tako da smo mi kao dijaspora tu imali baš onako veliki značaj da se to raširi, ali je njegov uticaj i ta knjiga ima istorijski značaj za nas, jer je to prvi put u istoriji. Održana je bila inače izložba u New Yorku i tako dalje. Dakle, mnogo je projekata i foruma urađeno na tu temu i sada naravno da su mnogi zatečeni, jer niko ne može da veruje. I sada kad priča Gideon Grajf i kad pričaju neki drugi ljudi o tom stradanju srpskom, onda se oni postavljaju pitanje, pa čekaj, kako je to moguće? A onda mi postavljaju pitanje, pa čekaj, jeste vi zajedno bili sa Hrvatima u istoj državi? Šta su to ustaše? Odatle je taj revolt. Zašto su banderovci u Ukrajini? Zašto su
ustaše, razumete? To je jedna ista faktički ideologija. I kada mene Ukrajinci napadaju kao kako ti možeš da podržavaš, ja kažem pa čoveče, pogledajte ideologiju Banderovaca, pogledajte ideologiju ustaša. Samo što Banderovci nisu imali tu snagu kao što su imali ustaše da učine takav zločin. I na kraju smo mi bili svi kao jedna država. I toliko godina se krilo, tek je sada došlo do toga da možemo da pričamo o tom stradanju. Ja recimo kao mali, kao klinac nisam to znao. I učili smo nešto u školi, ali to je bilo jako skromno. Tako da ovom čoveku treba posebna zahvalnost i on ima naravno zahvalnost od države naše, on učestvuje, ima mnoga priznanja, ali za nas je ovo ključna stvar da se jednostavno sazna i ovo je nešto zbog čega se ista ta Rusija bori. Jer oni su izgubili skoro 30 miliona ljudi u borbi protiv tog nacizma. I sada je se taj nacizam ponovo pojavio, on se rodio. U stvari on nikad nije bio pobeđen. Nikada nije bila urađena ta denacifikacija. Razumijete? I evo, to je ono što sada Rusija upravo pokušava da uradi. To je ono zbog čega se čovečanstvo bori. Zašto su Srbi na strani, opet na pravoj strani, na strani istine? Pa zbog toga što smo mi žrtve upravo to. Da li to znači da ta industrija brutalnosti postoji bojazan da opet može da bude